Азыр эми урматтуу меймандар, алдыңыздарга дагы бир өзгөчө таланттуу жигитти чакырабыз. Таланты зор, келечектен көптү үмүттөндүргөн, буйруса кыргыз эстрадасынын алдыңкы сап башына чыга турган жигиттерден бири азыр жаңыдан сахнага кадам таштап отурат. Бирок өзү таланттуу жигит, гитараны боздото ойногон, өзү дагы сонун мукамындуу Шерзат Эминаконду чакырайлы. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Жандуу музыка, жандуу үн менен сонун чыгарма аткарып берет. Азыр кабыл алыңыздар. Чоң рахмат, эки жаш бактылуу болсун. Төмөндөгү чыгарманы Гулиза карындашыбыздын атынан кыздын подружкасы ошол чыгарманы аткарып берейин. Сиздер үчүн Ирлан Андашагабыздын "Ооба билем" деген чыгармасын аткарып берейин. Эки жаш бактылуу болсун. Özün var üçün taqdırıma men razımın içke qatıp suyunun gülün çürüsün sen qantip Тағырдайын ба? Чоң рахмат. Анда месе жұп болсын сіздер үшін. Екі жаш бақтылы болсын. Таң атып күн батты, кетпедің ойымда.
табылачы табыла таргасы Aksıyımdı çöp çağırdı o sezim tal canım Çalgızlıktan bildim o barkını Birge жүргөн кезимди сагынып Aksıyımdı çöp çağırdı Жалғыздықтан білдің о барқыңды Бірге жүрген кезімді сағынып Ақ сүйімгі чөп жаңырды О сезім тал жаным Жалғыздықтан білдің о барқыңды Бірге жүрген кезімді сағынып Ақ сүйімгі чөп жаңырды Рахмат. Шерсат Именакун, Болчар Бормуслан.